Alessandrine, pađa! Gledate Dnevnik Radio Televizije Srbije. Poštovani gledalci, dobroveče. Ratno raspadanje bivše SFRJ imalo je svoju verbalnu uvertiru. Danas je verbalni rat u Jugoslaviji na vrhuncu. Vodi se svim sredstvima, na svim relacijama, a utisak je i da je vokabular političkih neistomišljenika teži nego pre 10 godina. Ratni jezik u Srbiji zamenjen je podjednako agresivnom mirovnom retorikom. Ratna sekira režima sada je samo okrenuta u drugom smeru. Jezik mržnje se i dalje neguje. U nedelji u kojoj smo prvi put pred kamerama videli ubistvo, dostignut je i vrhunac pretnji. Ubistvo Peroševića proglašeno je za teroristički akt iza koga stoji NATO, a ubici je pripisano da je član Srpskog pokreta obnove i aktivista otpora. Agresor svoje oružje stavlja u ruke domaćih sluga i izroda, da za njih obave prljavi posao, da seju strah, da spreče obnovu i razvoj naše privrede i našeg društva. Komemorativni skupovi i sahrane postali su tako mesto očekivane prozivke i obračuna sa neistomišljenicima. Peroševićev odlazak pamtit će se i po jednoj konstataciji vlasti. Zašto ginu samo naši? Nek mu je večna slava i hvala. Komentarišući najnoviju eskalaciju pretnje u političkom žargonu Srbije, sociolog Jelena Đorđević kaže da u njemu dominira emocionalni govor koji prikriva laž, a ne govor koji nešto dokazuje ili argumentuje. Ona uočava da kod nas vlada govor u kome reč ima isto dejstvo kao i delo. To je jedan opasan govor. To je govor iz kog jedino može da se rodi nasilje i mržnja. A sigurno nerazumevanje, tolerancija, da ne govorimo o demokratiji i uopšte nekom putu razlučivanja situacije u kojoj se nalazimo. To je kidanje svih veza, civilizovanih veza koje postoje u društvu. Rukoljubci i plaćenici NATO agresora za danas su zakazali svoj skup u Požarevcu. Opijeni novcem i narkoticima, jurišnici takozvanog studentskog pokreta Otpor postali su isturena pesnica neprijatelja ovog naroda. Propali studenti, narkomani, moralni šljam, kaže Rastović, zasnovana na principu terorističkih jurišnika, produžena ruka NATO agresora i svojim fašističkim ustrojstvom predstavlja nastavak fašističke organizacije Dimitrija Ljotića, Zbor, koja je delovala pred Drugi svetski rat. Režim je proverio i zna da narod odlično razume ovakav jezik, zato su informativne emisije RTS-a, saopštenja vladajućih stranaka i istupi njihovih članova obavezno obogaćeni rečima fašizam, terorizam, zločinac, bezumnik, plaćenik i izdajnik. Izdajnik, to je kultna reč u srpskom jeziku. Čitav kosovski mit, nacionalni identitet zasnovan je na ideji izdajništva. Dakle, to nije tako slučajno rečeno i to ni malo nije naivno, a drugo, to sad već prevazilazi svaku granicu, to postaje jedna kakofonija u kojoj zaista nema nikakvog smisla, ne može se dopreti ni do kakvog značenja. Sam zvuk reči je dovoljan da učini nešto. Politički jezik kojim se javnosti obraća opozicija vremenom je podlegao modelu vlasti, naročito u javnim dijalozima sa njima gde niko ne beži od uvreda. I na mitinzima lideri govore o crvenim duhovima, đubretu i vešanju na terazijama. Neočekivanu netrpeljivost Srpski pokret obnove nedavno je ispoljio prema novinskoj agenciji Beta povodom izveštaja sa skupa na Ravnoj gori. A verovatno zato što Betu vodi Ljubica Marković, sestra Mirjane Marković, koja iz mnogo razloga smeta Ravna gora. Mislim da je ovo besprimerno i da je nisko, da je ovo zapravo u pitanju govor mržnje. Kopanje po biografijama političkih protivnika i njihova zloupotreba maniju su vođe srpskih radikala. Za Jugoslovensku udruženu levicu može se reći da je prva uvela psihijatriju kao sredstvo obračuna. Predsjednica direkcije Mira Marković dala je dijagnozu govoreći o opozicionim liderima kao frustriranim muškarcima i hormonalno poremećenim ženama. Pre svih sukoba idu reči. Tu školu ovdašnji političari davno su završili. Opasnih reči, opasnih sukoba bilo je mnogo. Najavljuju se mnogi. Evo nas, ponovo smo svedoci jednog jezika mržnje
koji teško može da opstane ako ne izrodi i slugom. Ako poredite recimo 3 pandana, 3 ministra, zamenika predsjednika naše vlade, Ratka Markovića, Šešelja i Bojića, vidjet ćete da Ratko Marković neće sebi dozvoliti u toj meri govor mržnje u kojoj će to sebi dozvoliti Šešelj i Bojić. Dakle, očigledno sa jedne strane ide naročito izlivanje mržnje i sa te iste strane mediji prate, politika i slični mediji prate taj govor mržnje. Davanje dijagnoze i otvaranje dosijeja i pristalica opozicije, konkretno 3 Požarevljana, članova Otpora, otvorilo je novo poglavlje u komunikaciji sa protivnicima. Politika je objavila lekarski nalaz garniran novinarskim tekstom u kome se za jednog od uhapšenih i premlaćenih tvrdi da je u stanju F22, što je lekarska šifra za stalno sumanutu psihozu. Šta ostaje čoveku koji je tako povređen? Ostaje obraćanje jednom pravosuđu koji ne postoji. Jednom kupljenom pravosuđu, jednom diktiranom pravosuđu, dakle ne ostaje ništa. Saznajemo i da inkriminisani članovi organizacije Otpor imaju sumnjive seksualne sklonosti, ograničene samo na Rumunke i Bugarke. Taj novi model u pristupu političkim protivnicima koristi i savezni ministar Goran Matić kada govoreći o ubici Peroševića u prvi plan ističe njegove seksualne devijacije kao razlog pogrešne političke delatnosti. Radi se o osobi sumnjivih seksualnih sklonosti, osobi koja je pogodna za manipulaciju i ucene. Dakle, to je opet jedna manipulacija, čisto psihološka manipulacija ljudima, jer to je nešto što uvek na ljude najviše deluje. Dakle, kad neko nije sasvim seksualno normalan, odmah se mora u njega strašno sumnjati. Dakle, to je, Jevreji su recimo, kada god su bili proganjani na osnovu argumentacije da su skloni incestu pre svega i sodomiji. Preteće reči režima ipak valja shvatiti ozbiljno. Oni imaju monopol na silu i rado je primenjuju. Pokazalo se da je posle političkih govora i slika mržnje na ovim prostorima uvek moguće i očekivano svako nasilje. U društvu u kome vlada teror, nesloboda i laž, ne postoji jezik argumenata i tolerancije. U zatvorenom društvu postoji samo jedan govornik i jedan govor. Po svemu sudeći, još uvek smo veoma udaljeni od dana u kome će se u javnoj i političkoj upotrebi afirmisati normalan, neideološki govor. Govor mržnje treba da zameni pravi jezik mira, a on će doći sa pravim i potpunim mirom.